Cause cause umngani wakho uthi-ke na that time inanibuyile emcimbini thizeni ninxilile, wafike wamshiya erumini. Uthi ubaba wakho wamdlengula ephindelela. Ubani owakhalayo weva? Sanibingelela nonke babukeli be-Black Live TV kwesisiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo sisomncane othi kunodaba afisa uludingida nomngani wakhe. Sanibona njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Ndiyanibulisa. Indawo yokuhlala ndisuka Eastern Cape eGqeberha. Uqhamuka eGqeberha. Manje eGqeberha isekhaya la eThekwini uzokwenzani? eThekwini ndizozama amatoho. Uzozama amatoho. Ewe. Okay, liqala phi udaba? Udaba luqala la. Khona enye ichomi yami. Siyavana. So Uma uyichomi yakho how long? Isikhathi singanani nabangani? we've been friends for 3 years. 3 years, okay. So ngenye imini sihambe nechomi zami sizikhuphe. Siyophuza. So kusho ukuthi ngale mini ndandinxele kakhulu. Bandithathe ichomi yami le ndolala kubo. Then ifriend yami yafike yandishiya. Yagqiba mkaya kwa-boyfriend yayo. Okay. Futhi afika ndibeka ekamereni yayo. Okay. Yagqiba yaphuma yakwa-boyfriend. Ndilele ke mna. Ndilele ngalanto yodakwa. But ndiyayiva into eyenzakalayo. Ndizova umnyango uyavuleka. Okay. Xa ndiphakamisa amehlo andiboni kakuhle kumfiliba. Yini le ngako uyiphuzile? Awuboni lutho? Ndiyasola uba ndandinekise kakhulu. Okay, okay. So uthi-ke nami kuvuleka isicabha uyezwa kodwa uthi khona umuntu ongenayo. Yes. Kwangawona la maphupha amambi uthi-ke uzwa into ezokucindezela. Ayi. Kwangawona. Kuba kuyavakala but umzimba lo udizi kuba nandidakwe kakhulu. Okay. So mase ngenile lo muntu. Usho ukuthi ndiphakamisa amehlo. Manje sithi ndiyabona umuntu ongutata. Okay. Ndibona uba ngumtata kachomi yami. But ke ngoku afika abuze uphi ubani. Uphi Amanda ndithi mina. Amanda uhambile uthe uyobona i-boyfriend yakhe. So ndizinxalile ngalomzuzu. Okay. Aphinda aphuma ahambe. And uyandibona uba ndinxalile ngiphelile. Aphinda aphuma ahambe. And ndilela apha ebhedini andembathanga. Mina ke ndingumuntu wento ezimfutshane. Imfishane. So wawungakakhumulwa awusagqokile. Lave ndafika ndaziphosa ebhedini. Okay. Angakhululi. Okay. So shuthi uphinde wabuya and ndilele sendilele flat ke ngophinde wabuya. Ndizova ngomuntu sendibamba. Ukubamba wenzani? Andazi and andifuna uqonda ndingazi nokwenzakalani because ndinxelile. Ndandilele ngesisu. Ndive ngomuntu sendibamba uyandiphethula. Ndizolala ngomqolo. Ndithe xa ndizama uvula amehlo abe ndivala umlomo. Ubaba kamngani wakho? Ubaba kamngani wami. Like uyamazi wakwahlala naye? Uyazi hleze sifika kuhlala kube mnandi. Mhlawumbe ndifike ndizomthatha ubani uthatha Amanda samsendaweni ethile kanti. So ufana naye ingane yakhe? Bese ndifana nomntana wakhe. So ndithi kusenjalo ndimbone endibamba umlomo ndithi mina hayibo tata wenzani? Athi xa ndizama ukuzilwela wavele wandipressa ngamadolo apha ezingalweni. Because anawo namandla ngoba ndingumuntu onxile ngicabanga lokho ukuthi uthe ubunxilile. So ndithe xa ndizama ukuthi hayi tata abantu wazenzela. Wasengazinokhala because ndave ndaziyekelela because undivalile ngapha undipressile ngamadolo la apha ezingalweni wazenzela. So lento ngoku yanditya kakhulu. Umama kamngani wakho yena uphi ngaleso sikhathi? Umama kamngani ngumuntu wesonto. Wayengekho esesontweni? Wadla ngokungena ama-meeting yasecaweni xesha elininzi. Okay-ke waze wakuyeka nini? Wandiyeka kusokhathala yena. So wakudlengula ephindelela? Wandidlengula nje abeziphindelela undivale umlomo. Angisakwazi nokhala because undivale umlomo ngapha undipressile ngamadolo. Okay, esekuyekile-ke wenze njani? Ngavele ngahlala ngangomuntu nje notshwala futhi badamuka kusime seqedile. Ndave ndahlala ndangumuntu nje ongazi uba kwenzakalani ebomini. Andanxiba nonxiba into bendizinxibile. Ndahlala ndasonga izandla ndakhala andikhaleli loud
No, I get you. So umama kamngani wakho nomngani wakho babuya nini? Umama kamngani wabuya sekuphelele into kade eyihambile. Mhm. Umngani uzobuya ngakusasa vele. Buya ngakusasa. Mm. So wakwazi ukuthi-ke na uphume mhlawumbe ugoduke noma wasala uqhubeka ulala khona mngani wakho? Azange ngilala ngisho ukulala, ngandlela ekoneni lebhedi. Mm. Cause ndonqana nophuma, ndoyeka nophuma ngaphandle. So kwenzakalani-ke ekuseni sekufanele uphume phela? Ndavuka ekuseni kakhulu, Wahamba? ndingabona muntu. Ndaphuma ndahamba. Okay. So umngani wami zange ngimxoxele. Awukwazi umxoxele? Akazi. Ubaba yena-ke wakwamconfront? Akazi. Akazi? Ndangazi ngizomqala ngaphi. Ucabanga ukuthi wayengaboni ukuthi wambona yini? Uyabona cause angithi senivukile. Mm. Ngimbuza wenzani, senivukile. So the xa ngiqala ngizama ukuthena, ngizaqala ukuthetha, Yeah. angivala umlomo. Sure. So lento yenzeke nini? Lento yenzeke sekuphela unyaka yenzekile. Phela unyaka. So kulo nyaka lo uphelile awukwazi umbona ubaba wakhe? Ubaba wakhe bese ndingumuntu onqabileyo ukuya kulo mngani nami. So lento umngani nami hleze ebuza uba kutheni ngasayi kokwabo. Wangasezi. Umngani wakho ngiyazi ukuthi uthe senzwane for 3 years. Do you think uzoyizwa lento oyishoyo? Do you think uzoyithatha? Ngendlela engamchazela ngayo, I'm sure uzoyithatha. Ngoba ngambekela uba kutheni ngasayi kwabo, nama-changes enzekalayo. What if engayithathi? Andazi kuba igqibeni yandika. So wayithola ilo i-counselling waya kadokotela? Akaze ndiye wandako nandonqanwa nalento uba ndizovela into ekanje, uba ndiphila nento ekanje futhi ndiqokela utata omdala, ndithi uniraphile. Wayisebenzisa kodwa i-protection? Andikhumbuli kwanto. Awukhumbuli? Andikhumbuli kodwa uyifaka cause indlela ekwenzeka ngayo. Yazi yanzima le, kodwa-ke asimthinta umngani wakho, simuze usuzothini. Babukele emakhaya, yazi yanzima lena, kodwa-ke asimthinta umngani simxoxele ngobaba wakhe, sizwe yena usuzothini ngalolu daba. Usu-ready ukukhuluma nomngani wakho? Yeah, Lindele noma yini? noba yintoni. Sawubona njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsala ka-Black Life TV, kuhleli ithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, sisingakwazi. Ngiyabonga kakhulu. La ka-Black Life ngihleli nomngani wakho, uthi kunodaba afisa ukutshela lona, ngisacela umlalelo. Okay, sisaqonda. Okay, ngiyabonga. Unjani Amanda? Yaphila Thongo Montana. Ngiyaphila nami. Right, nami no. Tommy, Hello, Tom. kukhona into enganiphathi kahle apha, so ngicela uconfess. Intoni Tom le? Uyakhuluma ndagqibela kudala uza kokwenu. Ngiyakhumbula. So ukugqibela kwami uya kokwenu, ndaye ndareyithwa ngutatakho. Andiva? Andikuva wethu thina. Uthi utatakho wandireyipha Tommy ngalaa mini ndigqibela ngayo uya kokwenu. Utata wam. Ewe. Ayisuka ikho lento oyithethayo wena. Utheni ungabuza uba wenza njani ke yona? Yima. Wawugcine nini inkolo ekhaya? Ngalaa mini sasizikhuphe sonke. So wayezonixelela ngoku utata wakureyipha? Iyanditya le nto. Olalonga uthi into engaka? Hayi wena, azondidakelwa mina. Utata wam. Bendingazi uba ndizoyikhipha njani le nto ekugqibeleni ngoku iyandidla. Hayi wena, azondidakela wena. Sekuphele unyaka ngoku le nto enditya ngaphakathi. Uphela unyaka wonke ubukabhidile le ntoni? Yinto nje. Abantu uzokwazi undimamela kuqala ndithethe. Hayi sisa ndinokwazi ukumamela. Angeke ngikwazi nje. Ngeke ngikwazi. Ungalinge sizondidakelwa kwaba utata wam ndimazi kakuhle, utata kanodayenze loo nto strict igqitha itata. Mos waye wandishiya ngalaa mini wena ndilele erumini yakho. And then xa ndikuthile? Tatakho wangena phaa. Yewethu uyaxoka, kutheni uxoka utata wam ngento embi kanje? Amanda wandireyipha utatakho. Uyaxoka, musuxoxela utata kanodayenze loo nto. Inokuthi omunye umntu. Uthi gqithi wena, ingako yabona nje unyanyisa kabi le nto ithethayo. Amanda ndiwuleze bani uthi ndiliwule, ndiwuleze bani?
uyamdika ufike ugqoke into eziningi ekhaya apho ufuna ugqoke ukuthi utata ugrape into akanoda ayenze loo nto akanoda rape wena utata shini ke ngoku futhi ndiyayakha yonke into ndiyithetha apha. ayikho le nto uyithethayo ndiyakuxelela nje ayikho le nto uyithethayo Amanda, qhubeka uthethe mamele ufuna nokuvuka utata kho kwenza kanjani azandireyipha. andifuni nova andifuni nje obumenemene undixelela bona andifuni nova babo Ngimphinde. Why engafuni ukuze elahle iside story? Andazi. Semzoba. Hi sisi, ulungisa lo. Hayi, ngiyabona ucingo uyalivala esakhuluma nawe umngane wakho ebekudaba olusensitive kangaka bakithi. Yini indaba ungamkholwa? Yini ekwenza ungamkholwa like awungiphi isizathu nje esisodwa? Cause umngane wakho uthi-ke another time inanibuyile emcimbini thizeni ninxilile wafike wamshiya erumini. Uthi ubaba wakho wamdlengula ephindelela. ubani owakhalayo weva Angithi uyakhumbula ukuthi-ke na uthi wayiphelile lo ukuphuza kanti ubaba wakho naye uyindoda ephakeme uthi wamvala umlomo wambamba ngisho nezandla wasezenzela yena uMathanda. wayeripota kubani bonke Uthi besaba. isikhathi esidelani Kodwa wena bungayiboni yini ibehavior yakhe isishintshile? endiyibona So awuyibuzi lo umbuzo ukuthi ngiyenzeka ukuthi kwakwenza ngempela? hayi ngeke angivume at all hayi Kodwa ke bokuyicabangisise kahle leyo nto ne. Ubone ukuthi-ke na mhlawumbe ungawathola yena impendulo oyidingayo. alright Uphinde ukhulume naye umngane wakho. okay yasengxoxo Okay, ngiyabonga kakhulu. ngiyabonga nami Hayi. Uyacabanga ukuthi ngizwa umngane wakhe ethi ubaba wakho ubaba oqotho. Uyacabanga ukuthi mhlambe kunzima ukuthi ayikholwe ngenxa ukuthi ubaba wakho umphatha kanjani ezindodakazi. Like mhlambe umphathisa weqanda manje aka-understand ukuthi angalimaza kanjani wena. Nami ngiyayiva into ayishoyo egqibeleni because nami lento othini ngayirepota ngale nto. Ingoba nami sazi uba utata ohloniphayo endaweni. Utata o-right. Alright. Yena akakuthreatenishanga ubaba. Asho ngolutho nje ukuthusa. Ubaba esikhathi esephuma sendisigoqile waye wathi ngize nilinge ndiyithethe le nto. Uba ndike ndayilinga nje ndayithetha. And I think-ke na enye into ngoba ethi umngane wakho ufika ufaka into eyimfishane ofuthi kulona ilungelo lokuthi akuthinte lelo. Shuthi wayezosebenzisa lokho naye athi-ke na but uyena onqunu, uyena ohlezi enqunu. So ngingakwenza kanjani lokho enganini? Ekugqibeleni ufaka into emfushane akutsho nto loo nto because umntwana noba angafaka ntoni umntwana umthatha njengomntanakho yena lingekho ilungelo azithathele kumazenzeli. But tell me, ingase kuthiwa-ke na ubaba wakhe umngane wakho ukhona la ungathini kuyena? Ndingake ndimbuze uba le nto wayenziwa yintoni because bendizixa ufama ngutata wam nami. So awungitshela ubaba wakho usakhona wena? Akasekho. Umama? Akasekho. Abasekho abazali. So manje-ke naye ubumthathisa ukuthi wena ubaba wakho. Bendithatha as utata wam nami since singasenayo. Uyafisa ukuvula icase? Ndiyafisa tata sisi ndiyafuna kakhulu ukuvula icase ugqibeleni because le nto iyandihlukumeza. Usu-ready ukuthi uliface le demon? Ndi-ready. Yabo ngendlela esendizise ngayo apha ndizoxela nechomi yami because bendifuna uqala echomeni yami. Ukuze ngikwazi uba ibizondicebisa njengetshomi yami. So ke ngoku angamangali ukuthi awungitshelanga ngani. Ewe ngoba xa ngizovele ndihambe ndiyovula icase engazi. Hayi no akaboshwe. Nezwela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke na umngane wakhe akayikholwe le nto ngenxa yokuthi unesithombe esinye ngobaba wakhe. But isithombe esinye ngomunye umuntu akusho ukuthi ungamlalela omunye umuntu ukuthi sithini sakhe istory. Kubalulekile ukuthi uyizwe indaba ngoba ngenzeka ukwenze ngempela lokho ngenzeka ukuthi akakwenzanga kodwa kufanele ufike kwingqikithi yendaba. Sizoyivula icase ubaba uzolala ebaliwe kunamhlanje nje. Siyabonga kakhulu ku Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.